akhona kumcimbi ohlelwe uShembe uNyazo lwezulu. Angizokwazi ukukhuluma phakathi kohlelo ngethukile uthi asikhulume emva kwabefundisi. Kuyasinda kakhulu lokho, ngizocela ukuhlabelela kuphela. Ubaba Mvangeli angazi-ke ukuthi ngaqalaphi, kodwa ngoJanuwari ukukhumbulayo wathi ngithathile uSakho wangise edokodweni kuye, ngafike ngambona, waqhubeka umhlangano, ngaphindela ngayombona. Wafika wangibuza ukuthi ngoba ubengigonzile, ngoba besifana naye, bekuthanda kakhulu ngithi ukuhlabelela. Esontweni la ngihlala khona bengithi uma ngihlabelela, noma ngabe kuhlabelela abantu, simvumela ngimbone ephenduka ungidi engibheka, amoyizele nami ngimoyizele, ngoba benothando kakhulu kaShembe. Ngizocela ngikuhlabelela ivesi abelithanda kakhulu. Noma uNyazo lwezulu ikhuluma lamazwi omunye umuntu engasho ukuthi ubani. Nami ngawathanda, nawe mhlawumbe uzowathanda. Ngiyawafisela ungidi Mvangeli ukuthi uShembe ayenze le nto engangayizwe ikhuluma kulowa muntu. Ithi inkosi kulo muntu, wena mhla sekufika usuku lakho lokuhamba emhlabeni, bayokwenza umlindelo wakho. Ufike usuku lokuba bayokubeka endlini yokugcina. Bayothi uma befika emathuneni
baqhibe bese beyakushiya ngoba semthumela ingilosi ofika ikubize ngegama lakho waliqanjwa abazali bakho iyokumemeza kathathu ususabela uyobusuvuka bese ulandela lengilosi ngiyoyivala amehlo ingayiboni indlela ezengayo iqhamuka ezulwini ngiyoyifundisa indlela entsha eyohamba nawe ngayo ngoba maye ehamba nawe ngendlela eqhamuke ngayo ezulwini indlela ezulwini idlula emndenini womuntu wena ngeke udlule kubantu babili kanti ezulwini yadinga ithi inkosi ngiyoyifundisa indlela lengilosi ngiyoyivala amehlo iyoyizwa ngenyawo abantu bakini abangasekho bayokuza usuhlabelela ngaphakathi ezulwini bese bexakeke ukuthi udlule kanjani bathi bawukubheka bafuthi usuhleli nami ngimfisela lo ndlalo umvameli ngoba njoba ubaba umfundisi uqwabe ekhuluma ngaye amazi umuntu obemuthando olungaka ngoshembe wakhe ubelwa impela wakwakhuluma amazwi komunye umfana wahlubuka sasimile nesixoxa ngemumva esicawini wathi kulo mfana ngoba wena obiza lapha ushembe kufanele aqede uthando lokusina ngoba uzobona umsebenzi wakho ngempela le nkosana yahlubuka kwabe yakhona le ndodo ngeke ngisisho isibongo sayo uthando-ke ungida bethanda ngalo ushembe ilona oluzomhlanganisa noshembe unyazo lwezulu inkosi kusengizweni amen ngoba sekujwayele ukuficana nawe imeli kanje ngithola ukuyipodela ngiyaxolisa mfowethu ukuthi sifike late enkonzweni yekhehla bengithi ngeke kwazi ukukhuluma abazalwane akekho umuntu oyithanda njengaleli khehla umuzwe enguzwayo ngoba bongithi ngathi nokuzwa mhlakahamba ubabuzulu umshumayeli uzulu mina abazalwane ngiyazi ngane ngiyisayona kodwa abantu abebenza kwathanda amaNazaretha bekuyilamakhehla amabili umshumayeli uzulu umvangeli ungidi nawo ngiqale kwenye inkonzo efana nalena kwabili ngala insizwa manyuka niyekhenana nje cishe abaningi babonile kuma-social media kuthiwa kunomuntu obelele emgwaqeni engathathwa kwaze kwashona ilanga izolo isikhathi eside ushayiswe imoto ngabo-8 ekuseni ngabo-6 kwaze kwashona ilanga ngo-5 ntambama engathathwa lo muntu owala insizwa uma ukhuphuka nje ukhuphukele ekhenani so umuntu uqala enkonzweni icishe ifana nale wayesenza sizothi-ke dude emndenini wakwangidi ukukhula mfowethu uSapho nomndeni wonke akekho waziyo ukuthi uba mdala masekuyinini kodwa ngathi uNkulunkulu anganisiza nigcine anibophe nje ngebhande nikwazi ukubhekana nalesimo ngoba sikhulula ngiyayibuza nje ekhela phansi bafundisa ukuthi uma size enkonzweni ya-afternoon yango-6 abantu bengaka sizobathini ngesonto bese kufana nendodana-ke lapha bamngithi angazi ngoba noma nginenswebana yakhona kodwa ungidi ube nayo lento yokumthathisa engathi siyalamana noSapho angazi kanjani abazalwane ubethetha ungidi ubona ucingo oluvela ungidi ubona uqhaqhazela ungazi kwenze njani kodwa omunye abantu abengibakhonze kakhulu uhlomuka-ke bekuyi-hotline yethu yokungena asazi ngoba abazalwane sisazokwazi ukubonana nayo because bekuyi-direct line yethu ukuthi nje uba kuJanuwari siyazi babungidi uzosithatha siyise enkosini ngiyazi abanye beli bengaliphathi kahle ngoba khona bangaze beyibone inkosi kodwa mina besihlala side by side senziwa ikhehla lakangidi
yasiza futhi inkosi bazana. The only time engangalithola ukuchomela uMgidi imhla esise enkosini sasikade sakhela umgwaqo bafundisi khona umgwaqo kade ukhokho baba uMgidi before agule khona umgwaqo oqhamuka ngasewewe onyukele entabeni eKenana wayethi asuvule njenge-emergency ukuze ukuthi kungabi nayo i-traffic sawuvula lowo mgwaqo useyasithatha useyosiceba enkosini uthi-ke Nkosi yamaNazaretha nangu lo meya osakhela umgwaqo ozokwazi ukuqeda i-traffic eKenana sicela inkosi imupha amandla ukuthi akwazi ukukhokha kube yitiyela manje yaphendula nje inkosi yathi weMgidi musukudlala ngomeya akamliliyeka ahambe yosiza abanye abantu boneleni ukuthi nikhokha kanjani lo mgwaqo ngangalo ukuphume ngitshela ukwazi ngitshela uMgidi ukuthi uzwile inkosi itheni kwena so ilona thube ngayo ngalithola lokutshela ukuthi inkosi sesayidini lami ayike esayidini lami uNkulunkulu yamazi abaphephela kuyena ikakhulukazi ngekhathi zenhlupheko uthi uDavide usekhona into sasele endlini kaSawuli ukuze kumenzele umusa ngenxa kaJonathan siyathemba ukuthi ngezinto ezinhle siyithole kuba uMgidi nathi siyuvumana umusa inkosi ibusise amen